Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni pagkayan tayong tina nga napakuluan, imalaan na, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Kung katakitanda, nakaragragsak kami, idi, agasawa kamin kini Rico. Wakaw. Nakaantado, iti mang daydayaw, iti kinaurnos ming agasawa. Agbagay kam kanuunay, guwapo ni Rico. Ken, napintasak me. Nangro na idi, taaddan anak mi, manong nemi. Adaddan taragsak mi, manong. Hoy. Nga adu ti agkuna, nga inton dumakkel ni Nelia, nga anak mi, ket bagay to keng kuha na tagbaling nga model, wano artista ti pelikula. Mabalin to ka no, makisalip, kadagiti beauty pageant, nga iso ti Miss Secondary, idaggraduar iso na ti high school. Ngayon kasla kay lahat nga nagbaliw, dagiti pasamak manong. Idi andan ni Nelia, iti college. Kasi ti may nga bigat, manong Nelia. Good morning, honey. Napindas lang daw ti honey ka. Uray no, college san ti anak ta, kas kalag kapsat. Kaslo ba sila diferensyayo? Tila nga, kaputa napintas ka latang, napintas mataanak ta, kaputa imbala kang ka, di ba? Nagulog ka ni. Apay ay ang magusto mong kikisen na kiti lips ko. No, jak ba'y nakamulumog? Iso ti kakaimasan, natural nga naman. Yung baga, di ka, agor ka. Yung bagat, di ka sumimsibin, di ka pulos iminom ti arak kadag sigarilyo. Gawin, kasta ti kinasingpat ko. Kasta ti kinasingpat to ipatpatig ko na mga ipatpatig ko na kang kang asawa. Di na, Gada ito taga po na, doa pa yung ma-maintain ko, ti kinamatsyo, kinagwapok. Bagayak lahat ti kinapintas mo. Akasla, manang nakalang ni Nelia nga anak ta. When amok na ita Mr. Playboy. Kada Mr. Chickboy. Uy, nasimpeta ka ni. Itan ko nam ngimidi nga rod baro ka. Idi saan tapi nga nagamam mo. Agdin dinamag idi ti kina Playboy mo, Rico. Iti kaado di kiti babae iti biyag mo. Ket ti pagbutbut ngak ita. Kinamangan no. Noan niya. Itimplang kan ti kape mo, honey. Pag-ison to, makamulumog ka. Kan? Manamdaman to na ni. Sakto mo nagsapol ti kape nung malpas ti pa nag-jogging ko. Na maliwayak ka di at isa nang jogging. Sige, ka nga rin jogging. Hala? Ka nga rin jogging ngayon. Ay bam ni Papa, tapno adadapay nga napaotibiyag ni Papa. No, kalay yung nag-jogging. Kahit ko tinadalos ng glawlaw eh. Ha? Kayat natin agdalaw si taglawlaw ni Papa kunak. Diyan di anak ta kumaati mag-jogging. Di mo ka di madlaw, nga lumukluk man. Ni Nelia? Tada ka di ba sa baling anak ta?
Madlaw ko kat matadahil sa amat ti figure na. Awanin ti dati nga kinaseksi. Kinaseksi na nga bagbagada nga pang Miss Universe. Huwag nga rod. Di man nga rod mangan. Unay. Sige, ikaw nga rod din ang jogging, honey. Tayo, ituloy ko man ng tiwa. Agluto ti pamikat tayo. Alalay nga. Ni Papa, manong name tinadanon ko iti kusina ngagtemtempla ti kape. Pa? Nakatempla ka kayam ti kape yun. Naitugod ko ti kape di tarwar, ti na anak. Nahirapin ko ti agdalos ti aglawlaw. Sige, Papa. Umanayin ti panagdalos yun. Iti binigat nga eksersasyo. Ay, kawan na lapig. So, aglingat ako, nagkay-kayak ka, nagdalosak, mayatin. Kaya hindi pa nagmulak tila dumadumang anateng di talikod. Umanayan natin exercise ko. Di ka teri ko agad na jogging makad ka na yo. Amo ka pa, tagpatpada kayo nga gama. Akay kayat yo nga maintineren ti kinapindas latat ti salun at kenti pamagiyo. Kaya siyempre, guwapo ak. Inagkamad no aga, gusto nga guwapo man nga imala ni Rico kanyak. Kasi damat ka nga. Napintas, ti apo ko, gapo tayo malaking ka. Nakingard nga pamilya ka talaga, gwapo ken si sexy. Kaya, ano na ko na yun, Papa? Datayo nga ron ti pamilya nga gwapo ken si sexy. O, dahil ti sexy nga anak mo, tapo ko. Good morning, Mami. Good morning, Grandpa. Opo. Maramanak man yung bisito na ito. Apo ko ka nagpindas. Ay, maghunay ka. Dahil po. Ape, Grandpa. Family, naging gugwapo kan si sexy ko nakita eh. Ang yung sangkan sa matin nga sexy, talumok-luk man ka. Apay, ha? Excuse me pa. Mama. Excuse me, Grandpa. Papalam. Napan manong nemi iti siya. Ne. Saan ka di nga po nung tikonak kita iti na. Nga anyan, Papa. Nga napukaw sa matin na anak mo sexy na. Tulumukluk mag. Sino dyan? Ne. Ni Nelia. Ti apo ko yo, Papa. Ne. Dax na ito yan. Ne. Ay na, Nelia. Nelia, dinagandya po ko. Papa, ay, tina ko na ko. Imbis na garim di anak mo. Ang dadagsan sa amatan. Kit first year kaalis na may laing. Kasta unay ti pungtot ko manong name. Ini maamuak nga masikog ti anak ko. Masikog ka? Anay ka na! Agpundo ka! Anay ko, Mami. Masaktanak. Hindi nakpumunta na kasta. Talagang masaktan ka kanyak. Lusang ka. Agpundo! Masikog ka! Mami, sumungbat ka! Hindi masikog ka. Sino ti amat ti sikog mo? Anay ko, Mami. Masaktanak. Masaktanak, Mami. Ibagam ti puno. Kahit kung agapo amis mo king ka, ibagam. Mami. Masikugan. Pangawanan na ko, Mami. Pangawanan na kinidani. First year college, masigugan. 17 years old ka may lang. Nabuto pa'y taulok, takon-kun-kun ako. Namo. Napaunayin manong name na kiti pasama. Daydayawan da kami, nga ginagit na sexy na pintas kami. Nga gwapo met da Rico ken ni Papa nga amana. Nga bapay kastoy minten tinapasama.
Diyos ko, imalaan ti anak ko. Kat sa anak ba't nga naarem, idisyak ti balasitang hunubalasan. At ang sa akin di, nasang batak nga problema, honey? Po. Nagabo ka nag-jogging. At kasi lamang mangig ko tayo, pigsa nga timak mo itay. Aginasar kami ti pamigat tayo, na mangan tayo, no, agin na nakapailang, honey. Tidamdama, ginisong matam, di na. Apay nga, kud ka. Nagpatinak namin, kat nabuto, taulok. Patina, apay. Paspaseksi ka lang ta. Patina ka pa lang. Tidamdama, ginisong matam ko na. Okay. Ibagag kang kangem, agkari ka kanya ko muna. Anya ko mo, anya kahit mo sawon, anya daskin nga karik. Ikarim ko ma, Rico. Ano maamuam ti kasasaad ti kakaisunang anak ta, ket saan mo kumadangdangran, pang-asim. Allah. Hangat nga dangran ni Rico ti anak na nga masikog ket first year college na bay lang. Sayang di pintas na. Sumot na kayo luk man. Di kami Jasper Brian Royce. Kumusta Jasper? Ni Lubig Magkawisan Dagyo ni Arlinda Pantiroset. Ni Sunshine Medina. Watching from Dubai. Kuna na to. Dan sharing. Awan at share bad mo. Ni Lubig buntis kunak to. Hello, Nena Kakal. Kumusta ka, kumadre, Nena? Kumusta? Ni Benjamin Cardenas. Teresita Isingdaat pong Peregrino. Ni Deya Sagom. Feli Kazer. Happy watching. Nancy Gawat. Thank you. Hala. Tayo. Ituloy tayo ng ibasa, Kapsan. Ituloy tayo ng ibasa. Dati pagkasalitaan ni, ni Russell Stavillo Sugi, Anita Pascua Valdez, Erlinda Pandrosete. Okay. Nabuto ta po ko. Astuyang nagpatinaak, nabuto. Po. Hindi ka rin ituloy nga ibasa mo pagkayam natin pagkasalitaan ni Tina nga napuluan, imalaan na. Nukasan nagtikasasaad ni Nelia, manong nimikat, mas pahay ka ni Rico. Nang runang kat nagpukaw ti lalaki nga nakasikog kang kuana. Kat ti dati ka naragsak ka na urnos nga kasasaad mi kat kimulo. Juan, kat ti asensya ka. Nagsardeng, nagpukaw ti signal. Ay, makikoperar kami nga signal, sikaw, nga signal. Makikoperar kami na. Ituloy tayo nga ba sa pamagayam? Di pagkasalitaan ni Tina. Ti dati nga naragsak ka na urnos nga sasaad mi kat gimulo. Kat ti pamilya mi, nangguro ti anak mi, kat nagbalinan nga arkos ti dila, ti chismuso ka di chismusa, iti lugar mi. Nga dahil tamatan manong nemi di kapuna, nga masansan matan nga makainom ti asawa nga agawid manipod ti bisino. Kas ko nakita damo manong nemi, saan nga inom ka nagsiksigarilyo ti asawa. Ngayon manipod ti naganak, nagsikog nga balasang ti anak mi. Nakainom mo nga agawid manipod ti pisina, dati-dati nga dinapulos aramidan. Nalataw ka manin. Nakainom ka manin. Nasandya ka, ha? Nalatawak manin nga nagawid, kaya nakainom ak manin. Kaya namang makadihe nga dandanin sa anak kung makapagtapal, na. Taapay manin. Ha? Siyak ti pagsasaritaan da ito pisina mi. At na mga baga nga basol ko taado kanumet nga mente siniksikugak, idibaroak. Ket ninelya takikaro.
Iso kanot agbayad ka na kiti basol ko. Tapos no ka di. Awan ti sinagsiko ka. Awan. Agbayso nga nagbalinak nga saan nga napaidam ka na kiti babaya sa sinuman nga babae nga tarikagay kanya. Ngayon sagbay nga makinaig ka iti sinuman nga babae at damay sa kondisyon ko nga jak kayat gagsikog. Yan niya nga rin tinapasama. Awan pulos ti may sa kadakwada nga nangikamat di bagi na kanya. Gabuta no tano agsikog iso nga awan di mo ba magsusuro ti magbagamon Rico na baratik kang amin amok ti magbagak awan pulos ti may sa kadakwada nga nangikamat iti bagi na kanya gabuta awan ba ti masikog kadakwada iso nga awan ti nasikugak ka babae si kalaing hani anya tamom amang ambet no addangem sa andalang nga ingkamat ken ka. Kaamod nga di mo kayat nga sungbatan. Tinasken ko mga sungbatan. Ano jakit mong sawan? Ha? Ala, saan na magsaritaan na ita? Saan mo nga basol? Ken awan ti mangibagbaga nga basol mo. Ibaga na ba nga jak kanuam mo nga bagbagaan di anak ko? Imam mo ti Diyos. Tina, saan ta nga nagkurang ti magbaga ti anak ta? Saan galing? Uwan hani. Yung siguro agad. Dito garing ang kasat ti anak ta. Ti aganak abalasang. Alasam mo ikas kaso pwede ka ti magbagatag nga basol mo. Saan mo nga basol? Tinas ka nita. Kadadanton na yun tayo. Ito ni pas nga iti anak ta. Ti apo ko ta. Impas nga rod ni Nelia manong nemi ti anak na ti apu ko mi. Jordan, ti impanagan mi manong. Maaay-ayo. Maaay-ayo kami nga gasawa. Ana, naimasan ti turok ni Jordan ha. Sa karot ko makaringgor ha. Amanop kariing Rico hani ti apu ko ta. Guwapo ha. Nawas na hindi kiti saka na. Iso nga Jordan ti panagam mo. Ti apo ko tayo nga. May kadua nga anak ta. Santa nga po ko. Anak? May kadua nga anak ta. Santa nga po ko. Tawang pa ti anak niya, Nelia, ubing pay. Daddy, Mami, agyamanak, tanaragsak kayo manen. No saan nga gapukin ni Jordan? Saan kumapay nga na ikatigurak ken ka? Nelia. Ngam ka po iti apukok. Iso nga na isubli ti dati nga ragsak. Ket nagtak. Kaya nagkari ka kuma, Nelia. Daddy, di mo kuman ulitan pa iti naramid mo. No agsaludsud to ni Jordan. No sinut ina. Ni mamim. Ti agbalingay na na. Ket sika. Ate ka na lang. Ha? Manang na ka lang. Dalawag. Ni mamam timang tagibikin ko na, tamang batakil. Kaya agsubli ka ti eskwela, tayo tuloy mo agpasa. Kaya saan mo ito nulitan pa, naramid mo ha? Saan kanton ngagpasikog, kwen? I promise, Dad. Ikarik. Kaya inton no, mabalin mo ti panawan ni Jordan, siyak ton dagbalin nga inana. Kaya tituloy mo ito nagbasa. Nelia, masapul nga liklikan pa lang di kita lalaki. Awan ti sabaling nga kasom, no saan nga ti panagbasan. Nalawag ka di? Yes, Mami. Alis to nga naglabas ti tawen manong nemi aging ka napasamak manen ti amin. Buwisit! Buwisit! Ano mo nito kita suunda ito tina? Bareng no, sumangpit tumadlaing ti anak ta, Rico. Di daw takit. Sabi ko mata, at tinasyat nga sa saan. Ngim! Di na malapanunutin. Di ba nagdandanag ta? Apa nga saan nga gawawid? Naglaka ko mga ipakabo na nga tapdod santa nga man nadanagan ta iti sidong ti lalaki no sinuman da tagalalaki kadandan na manen. Alala, ustunan, Rico. Baring no tumawag tumitlaeng.
ket dumteng nun ti anak ta. Buisit. Makapapatayak lakid di. Ti tao, ti bukod ko, ang putot to kastulan. Mapapatay ko na di mabayo na dumteng sa bali mo ti problema ng isang pit na. Ani. Amang ano, dahita ti kabuteng na, sumangpit ti anak ta. Mabutang iti posible nga ramidem kay kuana. So, kasama ko mangibagbaga dahita. Panghasim. Dimteng manong nemi ni Nelia. Ket imarakop manong nemi kanyak nagsangsangit nagpakpakawan. Sorry again, Mami. I'm so sorry. My God, Nelia. Inulit mo manen. Anya mo rin dahito ginaramid mo. Kat sa dinuteyan, itati lalaki nga nakasikog manen keng ka. In kasera na. Nagden na kami. Ngim 2 bulan itan nga sa anak na may sinangpetan. Naging gana damag kung anak ano ni Tiadayo. Diyos ko. Api nga si kuganda ka lang di kita lalaki nga handa ka nga ikasar. Ay, Diyos ko, ya. Api nga nina di mo amo dagtong balit ibilin mi kayong kanilya. Lagisan ba't ka manin? Di may kadua nga apo kumi. Uwan may 3 nga anak mi. Gusto ko man. Pang-aasim balasan ko. Namindua nga naganak abalasang tinapintas nga anak mi manong nemi. Kapay nga ta, nga saan da nga serious wen kat napintas met no. Babae ti may kadua nga anak ni Nelia, nga imbilang mi ame 3 nga anak mi. Inauna ni Nelia, ni Jordan, ket ni Manenrico tinangted itinagan na Micaela. Napindas ken nawas na manen dagiti saka na. Kinagpakpakaasi kami manen iti anak mi manong nemi nga saan na kuman nga ulitan pa iti amin. Aging ka nakapagradwar metlaeng ket naadan nga dagos ti napintas nga trabaho ti makadakes manong. Kasla awam metten ti lalaki nga umasideg ken kuana. Ta agradwar to ni Jordan ti elementarya sa nga pulo metten ti tawen ni Micaela. Nga mahumit laing ti amo na nga nobyo na. Nagbalin nga rod, nga liwliwami nga agasawa da Jordan kini Micaela manong nemi. Micaela anak! Isa tayong mo tagay ayam tingkan ayaman ni manong mo nga Jordan. Wait lang, Mami. Mami old ko na ma. Ana? Mami old ko lang. Tipod nung nga mami kat ni Nelia. Manang ko ni ate Nelia, Mami. Ngimiso tipod nung nga mami yung ni Kuya mga Jordan. Naidata ni Lolom. Impaerom yun tumit nga men, kadakwada, asikat ti mami da, ket ni Rico daddy da. Ay, sa nga bali, papa. Basta, iba gamin tipod nung kadakwada. Okay, magkayala, ha? Kaya ba rin manong mo, kanakmat? Kaya tumit lang may mapagawid ni Kuya Jordan, nang rono, madamati pa naki-basketball na, Mami. Lala siya kung timapan mangayap kay Jordan. Na, mabilain. Lolo, buyahin naktupayo. Anana, buyahin nakpayo. Jay, siya kung ti sumarunong candidate. Siyaglatan ni mang buya kayong kala. Alam nga no talagang nalaing ka. Ana, sige. Okay. I-introduce mo tibagi. Hi, good evening everyone. My name is Micaela Ladesma. I'm 10 years old. Representing Philippines. I thank you. Apo, pang Miss Universe na ito anak ko. Dati apo ko. Anak nga apo ko. Nilolot at kinapo ko kanya. Kapsat ko ni Manang Nelia. Wala anak ko. Talaga nga pang Miss Universe ka ito Agore ka pa mami. Tapay MC. Iwanagawag dan tinanghabak. Tayo nga rin ko na. Question and answer pa yan ha? Question and answer? Nalpasan mami.
Katsiyak ti kami bintasan ti answer. Iso nga, imyadan, yan. And the winner is Philippines! Ama! Di anak ko nga talaga. Kat sapay ko mga anak. Taandan to, uno kastan to ti mapasamak. Agbaling kan to nga beauty queen. Iri may isang arabi, manong nemi, naladaw manin ti asawa. Saan nakainom manin? At ang kataman ng problema yan. Naladaw ka manin simang petani. Nakainom ka manin. At ang kati manin problema. Diyan mo no problema na ito yung saan. Ano yung kami dito? Nagigay man nakta. Ti anak ta na imasen ti turong na. Iti silad na. Ken kastamatan ka na kiti apu ko ta. Naimas man ti turong da. Kastamatan ka ni papa. Kurang tinanong ko eh. At sa pangtid ko itiref. Honey, hindi mo na yun ang tinong mo. Alaga, ang mga no, umun-una ka maapit ng ni papang mo. Hawang ka din madmadlaw mo manin ka ni Nelia. Madmadlaw. 29 taon nan. Ngayon tila nga nagatkasla di na anak na Jordan kin Micaela. No di ka talaga nga pudno nga kakapsat na ida. Akasla ading mo lahing ni Nelia kasjay. Uwan. Nasa una ni. Amom ka di. Amom ka di tina. Masikog man rin ti anak ta. Anak? Masikog ba rin? Well, saan ko mamatanahan eh? Hindi maturukin. Taintun bigat. Palutputan danto ni Nelia. Kabigatan na manunemi ni papati mo na nga good morning kaniyak. Good morning, Tina, anak. Good morning to, papa. Madaman ti jogging ni Rico. Kada kayo, papa. Ay, kaduwak na Jordan. Gani makaela nga pa nagdalos iti aglaw-law ti malay. Imunan ni Jordan. Data ni Mikaela ni. And the winner is Philippines! Ay na, ti anak ko, taorehan nga oras ket ulit-ulitan na rin. Good morning, mami. Good morning to, anak. Nga, ket ningarot lolo man. Nalpasan na, mami. Nalpasitayan. Ano ni Jay? Ni Nelia? Ni ate Nelia na niya, mami. Aginaw. Manen, Diyos ko. Ay na. Ubig manen. Pinalutpot bingarod. Dakam nagasaw manong nupudno. When? Pudno, daddy, mami. Masikukak. Manen! Nga mapigay palubos mo. Hani. Saan ka kumagpungto takas ta? Nga maun pagdanakan nyo, daddy, mami. Ta nakasagana ni Robert amang ikasar kanya. Nga ta! Ikasano nga mamati kami, ta? Iya? Naka-schedule itangal daw. Nga umay ni Robert, daddy. Umay. Tapno, ipudnumin ti ka, kada kayo tirantami. Nga iti mabiit, kada kasar kami. Ramirin nyo. Tapno agtal na nga dagos ti panunot mi kini mamam. Kini mamim. Wan daddy, awang pagdanakan nyo. Iti may katlong nga lalaki di biyag ko. Saan na kun nga baybayan? Gapot kasar na kun. Kasta nga ta. Ket agpaiso manong nemi nagkasara Danelia kini Robert ket dan din ipas nga ni Nelia ti may katlo nga pukumi. Adan bukod dang balay ket nagtalinaed nga adda iti sidong mi da Jordan kini Micaela. Nga dagitoy manong nemi iti nabati
nga kasukat ni Nelia nga anak mi. Adaman kiti pagpintasan na, anak-anak, hindi namin duwagon daway, anak-anak abalasang ti anak mi. Bugbog tong anak mi. Ngem nang ted kada kami ti duwa nga anak. Bali talon nga apo ko. Ngem para kada kami ket anak mi, da Michael, uno Micaela, ken ni Jordan. Ano? Gabot na daddy, ken mami, tawag na kada kami. No pa'y amuda nga tipudno nga inada, ket tiwawagan da nga ate Nelia. Tawanan titimteng nga problema kada kami, manong nemi, ket nasingpet, nalaing da kiti agkabsat, iti akademya, ket talaga nga basketballista ni Jordan, pang Miss Universe manong nemi ni Micaela. Nakaragraksak kami nga gasawa, tababali may panakkel, dagiti apo kami, una anak mi nga duwa, kabota talaga, nga may pagpanakkel da. Dito nga rod, manong nemi, di pagkasalita, kanagyaman ti anus mo nga nang ibasa, kat sapi ko ma, tadari kiti na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagdingag, kanagbuya, and I get more power to your program. Ano. Ito yung agyaman nga pagayam mo, Tina. Thank you, Tina.